Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asenze isibalo sethu njengoba siphiwe umdwebo othize lana. Twathola imigqa yethu eparallel neperpendicular. Uyakhumbula ukuthi imigqa eparallel imigqa engahlangani. Kuthiwani ayi-intersect, imigqa engahlangani ezihambela izindlela zazo. Uphinde uwazi ukuthi ilokhuzana imigqa eperpendicular imigqa enjani ehlanganayo kubani ku-90 degrees we-right angle. Ngakho ima uthola imigqa ihlangane lapho kungaphuma i-angle ya-90 degrees imigqa ke le engabizwa ngokuthi i-perpendicular. Ase sibheke-ke la kusekuphiwe, uyabona nje bese ngikudwebulela uthi kungaba nethuba likabanda, ngaba nethuba la perpendicular ngoba imigqa yethu la ihlangana khona uyavumbuka i-angle ya-90 degrees. Ake sithi ukubhekisisa ke siqale ngako u-parallel ngoba ubone sibuzwe wona qala kulomdwebo wethu. Uyabona basithi siyayibala imigqa yethu esinayo i-5. Ya i-5 imigqa esinayo. Kodwa uyabona ukuthi parallel engahlangani uyabona nje ukuthi nje u-ST u-parallel uzihambela indawo yawo. Mupho omunye nanku u-parallel noba u-parallel no UV. Uyabona nje imigqa engathi iyalingana, yebo iyalingana kodwa izihambela indlela yayo abazuhlangana nje ndawo, abazuhluphana ndawo. Sibe nemigqa ekade sibuziwe i-perpendicular. Khumbula nje ngikutshela ukuthi imigqa e-perpendicular imigqa obona ukuthi iya-intersecta, iyahlangana. La ihlangana khona futhi uyabona ukuthi uyalithola ithuba lani lokuvula i-angle ya-90 degrees. Njengoba ke ubona uyabona ukuthi siyayithola lapha ka-ST, siyayithola ka-CD. Ekuphi la sithola khona? Naku siyayithola ka-UV. Siphinde sithola ukuthi ingenelana namuphi? No-CD. Uyabona ukuthi kubalula kanjani? Uyabona ezinye izibalo noma eminye imibuzo ayinzima nakancane. Ikepha nje ukuthi ukwazi sihle ukuthi bakhuluma ngani, ungathi uyawubuka umbuzo uthuswe u-parallel no-perpendicular. Uwazi ukuthi yini u-parallel, uyazi ukuthi yini u-perpendicular. Akusiyona nje into engaze kukhalisa inyembezi. Siyathola lapha na ka-A no B no W no X. Ngiyasibamba lapho ke ngoba vele umbuzo wethu ubuthi parallel uphinde usi-perpendicular. Esingabe siyakubuka ke manje ukuthi imigqa lesinayo bangasiqhubekezele iyenzansi. Uyabona ukuthi u-A B no CD hambe ngathi mhlawumbe khona la bangahlangana khona, mhlawumbe bangaze babe ulayina aba-intersectayo. Kodwa phela ngeke size sikubuze lokho ngoba akusikona esikubuzwe kulombuzo, futhi asuguqula umdwebo esuphiwe sesiyawujika thina sesufake sikufuna ukukufaka ngoba naku sesisola sengathi khona la bangahlangana khona. Ungaqala maphansi ke njengenjwayelo ngithanda kakhulu umuntu oqala maphansi. Ngithanda kakhulu umuntu othanda ukuyobukisisa kahle, othanda ukuyobhekisisa kahle ukuthi ngabe isibalo usithole ngendlela ekuyiyo yini. Kanjena ke parallel no perpendicular balula kabi.